Omu district y'Ibanda hariyo ihuriro y'okukyebera abakazi ekookoro y'omunwa gwa nyin'enda etebeekanisibwe omu nyishengero omu kyara Jane biine omugisha. Kukuteerana n'abashaija baingi oyongyere emigisha yawe y'okutunga akakooko ka nyin'enda. Akuba ngu okuri kuteerana n'omushaija ahingwire omwe kaba abakyara bari omu maka gaabo kaba batari mu maka gaabo oshanga noogenda nooshoroze koona ne koona. Okucondooza okukozirwe nikworeka ngu neekwata abakazi abari hagati y'emyaka 35 kuhika ahari 50 baitu nagira ngu hatabiireho empinduka ahabwa abaishiki bato kuza omu bushambani n'abashaija bakuru. Okuteerana aha myaka mito abaishiki abokushanga emyaka 14 emyaka 16 yatandikira by'okuteerana nibyongereza echansi y'okutunga kanseri. Okureeba ngu buri mukazi yakyebeza kumanya oku ayemereire omunyishengero atiireho ihuriro egi erikuza aha magomborora. Noba okuba oyineho ka distance noba okuba noreeba ngu olinka omu municipality ninga route eriyo okamisingo kootarumu wareeba programu egyo yeheeri ninshaba oyize bakukyebere habwokuba amagara nagaawe. Oburwaire obu nibureetwa akakooko ka human papilloma virus akarikutambuzibwa abashaija kandi okuhindukamu oburwaire nikitwara haihi emyaka 8. Okurugyerera aha kitongore kya Public Health omu mwaka gw'2020 Uganda n'emwe mu mahanga gaine ebicweka by'ahaiguru eby'abakazi abaine ekookoro y'aha munwa gwa nyin'enda kandi nikyegyekyererwa hakuburwaho kugicebereza. Kansa yakuhika kushasa noba almost ori omu stage nke ya kashatu mwene omuntu kakuba nareeba narya nanywa yasasa nk'omugongo agira ati ninka omugongo gwa buriizo atakumanya ngu nibaasa kuba gwine obuzibu kugira ngu gwine obuzaare na kansa eyabunda eyamukwasire. Habwokuba nibateganisibwa kuza IBANDA kuza kukyebeza sitiine na sente. Abakazi abarikweshumba omuriro 10 nibo bahereze kukorwaho baitu ahari abo 30 nibo bashangirwe baine akakooko akarikureeta ekookoro ey'omunwa gwa nyin'enda. Gashakwa Timothy Mushabe.